ole tun tu ma ve thung chuanin pu TBCA lal ven chunga an tinge bil chung chang hi alo sei ve in clear ho tiang pu speaker kalome voinia he bil poi mo tak soi ho na tel ve thei kani na hilom katia ni danga chuan he legislative house a hian dan sang te zam ane thina chu chuan offense akenga a hremna akenga chung mi te hremna te pass alo ni to thina kum hei le chen state kan ni ve to nuwa chung dan hnuaya hrem khrang te en kol na dan le an ham that na tur te dan kan han nei thei tur hi ama sain kan home minister te kan home department te malak na alomom kate tak zeta pu speaker voinia hian soiveom tak ni na kanein ka shia kabial chunga kan bial as always to ana khuan mizorama kan zel lian ber mai central zel kan neya women jail nen kan kola minol puina tlo ena kan enlo le society ya wantlang ina kan mu niam deuh te tam tak khung khom na ani ti kan hreveka chuti rual ro chuan he danin aron ken tam tak hi alom katia nakin le zela po mason na tur ruang aron duang chuaka section rukna open correctional institution han nei turte institution of young offenders hanti te correctional facilities in siam thatna mun in khemna mun satlia nilwa in siam thatna mun ne tur lam hoya zoramin bung thar akai tur hi alom kati tak zeta chuti ruale ro chuan he hausa ngei po hian ka soilang toa kan ram sualna kan veitanga thil thalo te kan soina sa thina tundin munau khuan central jail bi ka hian zel tang zali somthum pariat theina ani mek lain tuna hian zariat somthum pasari zet hei august ni som pali kan prison department hian independence day nu update an la nei lawan update thatte lul nen hian zel tang zariat somthum pasari zet mai kan khung ani a capacity let kan khung ani heta hian a theianga tam chu be la chuati ran ni ti po kan hriat ka han ringa heng zinga 60% don hi under trial prisoners ania hemi pialama hian central women jail kan kolboka kan bial chunga khuan jail tang somkwa paruk inmate somkwa paruk enkol theitura duan ani lain tundin huna hian jail tang za somruk zet kan neya heng jail tang ta zinga hian nau pang hruai lut nau pang pariat zet an bokane heng ba ka hian district jail kan nei sang mizoram pumpuya hian no pang som pakhat zet zela an hun tun din huna hian minor ten hun an lamang mek bokani han nu le pa ti sual lawangin heng zinga kan prisoner zong ka kan jail en kol na hi capacity sang kha zathum somriat paruk jail tang kol theina ani mek lain tun din huna august ni som palia jail tang kan nei zat kan khung khom za te sang khat zariat le pali ania kan capacity aya jail tang tam na hi voina jail omsa ang tiat alian ber central jail tiat poi athar po din le po ni la an leng lovani chu chuan kan din hun ati chiang e memin karinga heng zinga sang khat le ti 70% chuang hi under trial ania hei hianin kan din hun ati chiang in karing bok hei hianin helaya kan prison management pialama kan judiciary system te trial process te mason na tur tam tak akingin ka sia he dan thar nuaya azara hian e prisons te po hei kan han neya chuchungin national prison portal te po kan lo enve zung thei to hei te poi kan state na malak na thale zual kan nei thei po ka han beiseya he nga hian chiang ma chu kan mu thina te district jail te central jail te po aniang he dan in provision asiam ang nge ya separate what siam tura ati hardened criminal kan han tiang chi misual lor big de te kha ang chi habitual offender kan han tiang chi te
มิสวลตีนนนัสอังจีเตเลตินเล high risk กันหันตีอังจีเฮาเตเอ็นกอลนัดขันกันตีฮีอัตตักกันกัลปุยเทนตูร์ชวนเงี้ยนี่ไงตัวนะเฮดานฮีกันเมมเบอร์เช่นขัดเตสวยตัวอังคารอัตตักกันกัลปุยนัสัตอังไอเจียอลังเชียงินกษเวียjudiciary delay a tam awangin under trial te accused te zela kanin khung te voine kan overflow na satzia te ngai toin department pakhat le ministry pakhat huang chung chau nilovin mizoram ina as judiciary system thenga mason na tura ke campaign rual angai zia zoram mi puite ma voine hen han thailand tel ka handua heng kan e courts kan han ti te voinia kan e-courts function mumal talo te heng te ngai to hian kan case kan trial array lituk ang chi petty crimes kan han te ang chi te mizoram chau kan nilawa india rama chuan ruk ru cheng som thum ruk ru kum som ni nuwa zel tang chuak te kan han nei te khan rampum angong ani kha khatiang ani awang khanin he dan thar hianin thil thazok aron thin chua karing keta tin hemi ba ka hian a chapter 6 kha kan en chuan ka ngai poimo em thin ramro rel na engene mo phurna sarkarin alak dona accountability kan fix don chuan tun lai khovel thiam na use of IT intervention kan ti information technology intervention na aron zeptel hi nichina e prison le e courts kan soite pialama khan atangkai em don ti hi alang reng maya nakin le zela correctional facilities te ruang am kan la nei vele thei thuna po he sarkar thar hian chu angai poimo ti sia in ka sia swal lo chuan kan chief minister khanin kumina kan project zinga po khan saski part 1 a khan heng kan prison te siam that na tur hen vai bel che somnga panga zet da that ni in ka seboka chu he sarkar tharina siam that na adan pialama sarkar ruaman na om tel akeng tel abulchan na om tel ti ka sia thian athamon thak po ka te tak zeta soitur tam tak om theyanga miswal ni anga kan han ngai ngot na enge ni kan han endong na ang chi te heng ang chi sang te ngai to ati thuye me maya enge ni tuna chapter 11 a khan transgender issue kha anron soilang zau boka kha ang chi ate khanin tlema han soi pakhat han kwat du kan nei chu helai hi clear lo devem o dana hian ti kan nei tela chulai chu section 34 a khan clause 3 a khan transgender prisoner may be provided access to correctional programs and activities hantilai a hen correctional program hi englam nge hoyo ti hi a interpret dan hi dang theiviau don in ka sia helai te hi karon ngai poimo tel boka chapter 15 a khan in welfare program tam tak aron duang taboka amaro chu heta hian en kol ngai en non ngai omlai pakhat a omin ka sia prisoners te and skill enhancement te anlo dam kho chu correctional facilities an anga khovel nun phung pa ngayan ronzom le mani kut ke an den theina turan azon na kongte vocational courses te kan siama kan ti thina chutianga chuan azon na te zel chunga nge te bo kan lo in siam sak thina amara chu kum level kalta trangkhan hei hi adang lam taviau maya enge kan administration a hian dang lam ta o katia zel atang hianin cheng sing thum noi khadon te anron thok chuak ve thina ni mizoram sarkar a hen suman ron theilut ve thina ni kum thum li trangkhan cheng sang khat cheng sang ni ti ve zong hi kan be sei chauta hei hianin kan correctional le vocational courses le training te khang thiam thil nei le khatiang kan chhor tangkai konga le man tangkai kan tumdan konga hian hei hian dang lamna thlen ka han ring boka soitur tam taka omanga hedan inkul puiber ero hi chu ngai poimo pakhat ka nei le chu atopa offense kan hanti na tura bhartiya naya sanhita kan ti mai IPC thak na abi kin le CRPC bhartiya nagrik suraksha sanhita hei hi kan include tel lo hi rei lo te amen le nga langai don ti alanga hemi semna hi kokal kim talo hle mai amaro chu hun le mun te ngai to in le bil kal kwal dan ngai to in tun din huna kan thleng ti ro chu kan ngai khato thowa amaro chu member ten helai hi sia ila a offense te hanti na tur hi helai a hena bil tel lo ti kha ka han sei duwa to bera chuan pu speaker voinia hedan kan home minister zom takina aron chop chua hi he ram siam thatu te zinga
sual nia kan ngai te thil thalo ti nia kan ngai te dam suanga khung bo du tam tak kan nei te zinga nun kong dik zole na tur hoi zonga correctional facilities nei theina tur kong te an welfare te tin legal aid omzenei zo ka dan shami te sumle pai nei velo te diglo tak accusation kan nei thin te kan judiciary system har sana tam tak kan to thin te hei hianin kong thar aron hon ngei karinga chuwang chuan voinia helaya the Mizoram Prisons and Correctional Services Bill 2024 hi ka thin lung takin ka thlop ti karon sei duwa chutiang ang min thlop pui tur chon member zom tak tak te ding le ve thu te ka han som tel ngal ani e kalome